This Prince Kelvin Alaska. I want to appreciate everyone. Yeah, my name is Prince Kelvin Alaska. Yeah, last if na they subscribe to YouTube channel na. We say you bonu wajeni mame is black or kakabolo. It was a demo. I am on Baba. Iwa adega biariere, adega kwariere na diakonya. Magiro no sabe me Baba me. Look at me over Milan. Wale Ramo na kwa moyamu. Ana Ramo no aga no ame yakwa mo. Wase baga wase buto Baba. Oh now se the great prince. Vamos to Osana mame no bia buwa me. Esi otata mege ni me yagaga. Baga esi otata mege mo mege na jekuwa me o. Ye ba ya mi ye kege ni gate o. Ari ye ba ya mi ye kege ni gate o. Ni gate o mo gbe ga kiama. E ni gate na kana pa ga kiama. Ari na la o le na mu ti amese o. The one in Lema, Yawedo, Vincent Eke, Father of all. Emon is Swediana, oh, in Toronto, Yajeve, Canada, oh, Doyan Ariokwe. Vincent Eke, Obiabu, and I went to Wedo,
Osana manewo weli kitwo. Bizeti ekeme o father of all. Iwo banu ya mweni bianu ya mweni wo. Nosaga no giota. Ijo. Jamaica my head, I'm not making look at Jamaica my head. I'm only making now. Put it yes up your lane. Look at me, each other, no way. I don't know. Hey, Radicana, Ionia, RCM Motors International Limited. So. He's an exporter and he's an exporter. Oh, money, yaga no. No saga no giyote. No saga no giyote. Obia fuwa memo. Waga. Obia fuwa mega ni mose. Sato amene ni yagaga o. Ana wena kietu no sabe me. Awena kietu no sani no samere no bia akufua. Awijare na nuwa ya gajore o. Ugabelie kereo papa mage megugwe jeme. Amanaga bobu mami agati otega mo. Otega mo popo na ebe. Ina weweri yakmo verani yagaga. Imalue opase Bishop one of Toronto. Oye Canada eyanjo. Bishop in Nemego, Papa, West Evogo. Onuki Kumeveteri or some of both. Oh, Toronto, of every bishop in me. I'm a bishop in Nemego, Papa, or I talk Beo. It went no saga, no Giota. I am a Ijo. I am a Papa, no young way, Kevin, no young ways. Maswenia is black. Even so where Kevin see one man or Maswenia is black. Here man where is black in Ghana. A verse in Ghana. A verse in where meeting at Kunuyi. Well, I must talk. What's I yet a mega moment no Jegwame. Osano Manovia Pua. I know the one even the man. Yahweh do Greg a concert. Or one mona, or my loma, or my do. Greg a concert is a big name. Greg a concert, many Mosem. Greg a concert, many Yagaga. Kamota, oh, nigga, you go, Arabe, no saga no giyote o. Isa timi amiwa Mr. Mrs. Omoruna enena CEO Opini Cafe Restaurant and Bar. Oye Canada yanaje o. Oye Toronto. Awese baba.
Eliajo, Eliaje, Osame no Gabonyo. Iweru kebuke no, iyo kebuke no, gamuke obiako. Amana maginyake, amana maginyake gimuke koko. Wamage babumo. Besaga enogi yote. Baba no ya mweni bia no ya mweni wo. Ijo. Yari. Obiago wedo dara mewo obia pule mega ni mose mose iya le wada jole iya mona to ọmọ ya emani ya gaga bage momeni ya kerukie waga kia wa uwa so kwa baba. Obiana sika mamiaga enagina amameni yagaga oh iyare wega jore ami oro mege ni jewo bi boyo ni yeke ni gete amameni yagaga iwi yare wega jore oko oya oni mose wa moso toy prisi no we. Baba, iyari yare oluga joro, erame ke no kieme oh, tu wega mosto to, erame ni yagaga, that Alaska mege derame, agome ni yagaga, agome ni yakeluki, that Alaska mebo, erame ra agome ugano, aso. Mose mose era mana kwano ya mu no monade uwase bago uwase ute atani yamewo obi abu wa mege ni mose mose obi ago mewe ni ubedo MD Canada Fashion World. Galadera, Galadera, ìwádìí wa lè lò ní ẹsẹ̀ náà wù máa bọ̀. Ìyọ́jà bòdà lè lò ní ẹsẹ̀ náà wù máa bọ̀. Àmì ọmọ náà sùn bọ̀. Àmì ọmọ náà sùn bọ̀. Àmì ọmọ náà sùn bọ̀. Ìyọ́bí àgbọ̀dá lè lò ní o. Ìyọ́bí àgbọ̀dá lè lò ní ẹsẹ̀ náà wù máa bọ̀.
Obiago me wedo. Luka mebo, one of mina. Obiago me wedo. Era mana kwa moya mu. MP, Asia Motors International. Amona ni agaga o. Osa Siva Motors. Era mana kwa moya mu. Do. Obiamu for me gani mose. Era me wedo, iye me wedo. Era me wedo, iye me wedo. Dosa obiamu family agaga o. Badi biseti na o, obi yeke me genera me. Obiago me wedo do. Daddy Greggy me. Luka
nogomo. Awe kote o. Jonica o nogomena. Awe kote o. Jonica o nogomena. Awe kote o. Thank you very much. Thank you. Here are you, same motors who are to talk that in. Wow, what's it? CEO Baba Sharia Investment Worldwide. Anayemi Aolaga Baba Sharia Pottery. Oye Padova Baba Najo. Yaga o General Kavima bo General Kavima momeni yagaga. Uriya bayami yekege ni megato. Ye bayami yekege ni megato. Nigate nekbe yakiemo. Nigate nakona fwaga kieme. Kabime gamame majekwa me. Amana makuna jekwa nugere. Ekwa nugere magega teko mege nigajo. Okiagele general oye man Jagada wege ranete Eligi ba wege ranete Uwase wepe o Awaso Inabe uwe ama ni amia mia Siva Osas Motors Osariti Ikui Uwase baba o Mama no me baba na Mama eto We agwa lekele mi yana form pe Ubwe baba na rion Wa beti moto na fuebe I moto na afi E problem ilare Upwe baba nade Daddy Siva Osas Motors Daddy Siva ma wege ranado Osas Siva wege ranado Okiagele Wapa wege ranado Oye o Wapa wege ranado Okiagele Prisi ma wege ranado Prisi na se ma wege ranado Uwaso
motos. Asia meni me ya gaga o. Asia motos meni me ya kienuki. Asia motos meni me ya gaga o. Anera mo no kwa moya mu. Bari obaya mi yeke babage ni me gate o. Ogiagele. Awegera ne ranete o. Oye me o. Awegera ne ranete ogiagele. Asia mo wegera ne ranete. Asia mo wegera ne ranete o. Ogiagele. Awegera ne ranete o. Oye me o. Awegera ne ranete ogiagele. Era me asiena. Opiano akie yo meme agagogo eno. King Luka wa masota papa. Ana weli la se fena ni ve yakie tuji eno kwa. Eretro ije ni yaki ukie. Awona ije no ga momo gibia. Mama blessing one of Blackron. Oh UK ije na je o. E mombi no kwano. Awishe na muti ago mabakon. Awutu ki kwa afia magifia o. King Luka na weni wo edo bi asien mose. Mama blessing mo wegera ne ranete o. Asien na mo ga weni wo edo. Uweso. Awegera ne ranete o. Oye mo. Awegera ne ranete ogiagele. Iya de mo wegera ne ranete. Mama blessing mo wegera ne ranete o. Obiagele. Awegera ne ranete o. Awegera ne ranete ogiagele. Mama blessing wegera ne ranete. Iya mana ga kwa mo mami aga magitu o. Uweso. Awegera ne ranete o. Oye mo. Awegera ne ranete ogiagele. Ana be wani le ma ya wedo Don Flow one of Verona. Owo piano si agele no agele leti. Don Flow me wo. Obi asie me wani uwe ya do. Obi asie me ni mo se wani ketu waya. Bari obaya mi ye kege ni me megate o. Oh. Awegera ne ranete o. Oye o. Awegera ne ranete ogiagele. Frankie Melo, Frankie no re Verona. King Luka when you were do. Frankie when he me yake nukie. Eke Obama me o. Awo Obama so manana ye magate. Uwase wekwe mo. I stuck in a monomo. I stuck on monema mi mame na je kwame. Ana monema ku me je kwame. Kwanu yere te kwame ni gajo. Kwanu yere te kwame ni gajo. Wa ya wase o. Ibi adoni rawo ibo. Ibi adoni ro Canada. Ibi adoni ro UK. Ibi adoni ro America. Kate ni ro Europea. Bari obaya mi yeke mami mi megate. Era na yeke mami agadi kata o. Awegera ne ranete o. Awegera ne ranete ogiagele. Prakoma me wegera ne ranete. Ekoma ma wegera ne ranete o. Okiagele. Awegera ne ranete o. Oje me o. Awegera ne ranete ogiagele. Ekoma ma wegera ne ranete. Daddy Frank, Frankie ma wegera ne ranete o. Oh. Awegera ne ranete o. Oje me o. Awegera ne ranete ogiagele. Baba wegera ne ranete o.
Ariukio. Look at Ariukie. Iyare wega joro. Mama. Look at Ariukio. Ariukie. Ariukio. Look at Ariukie. Iyare wega yere. Oh. Iwa Ariukio. Waga mama gani yagaga. Niluka wega ni mosemo. Alaela magena kwa moja mo amanate. Ariuke, 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 Ariuke. Yare magayere. Ariuke. Emana raworibo. Asiamato si uwayado. Awishare nanu wayagajoro. Mama. Ariuke, Ariuke, Ariuke. Ariuke. Yare magayere. Yago. Dati asia nage ni mose mose. Uri abaya miya kenigate o. Ogun wa se wepe mo ọmọ. Ariuke o, Ariuke, Ariuke o. Ìyàwó Ariuke, yàrá magayere. Kìlúkà wo, wàgà mọ̀ mẹ́gẹ́ ni mẹ̀mẹ́ yàgàgà o. Uri abaya miya ke baba. Ori asia nage ni mose mose mẹ́tú ẹ. Ariuke, Ariuke o. Ariuke, yàrá magayere. General Kabino, oye jakete mẹ́gẹ́ ni mose mose. Sharia mẹ́gẹ́ ni baba. Ori ago mẹ́wù wẹ̀dọ̀. Ariuke, Ariuke o. General Kevin, Baba Sharia, Baba Toto, Eradokie, Emomeni Yaga, Emomeni Yaga, Wado, King Luka, CEO, Asiamoto, Baba Wasele Selo, General Kevin, Robi Ejagede, Baba Sharia, Wamoto, Iriado Yaniro Euro, Iriado Yaniro Mali,
Iwe ni veri oge papa na no wa no we ya so nye mepe. Ibege we ero monoko mo ya mu King Luca of Milan. Era me asi wa mo so to dadi. Obiara ki akoko. Oh, no atolo yere yo. 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 Lo viera yo, Tawano gata lo viera yo, nena dioka. Obiago ni mose, agata lo viera yo, iwo guapa na dogaro, anario viera ogorie kipeo, anario pasu tu wiega kokae. Pasu tu wiega we no kana. Aboga we no. Awadele we bono lu we mu pe. Awigari wejo. Igari wejo aboga mege ni mayagaga. No we ke bebe kwa ya tota. Awa. Yari. So wani Etenija mona mami elogi so wani o Amamu egbe wi yeri o we papa Amamu egbe wi yeri o wi jo Amamu egbe wi yeri o we papa Iwa devi no gi kele sienare o Devi no gi kele sienare Eria do kele ka o Oyara magana goma zete ki akoko tabela. Oyara ki akoko. No atolo yere yo. 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 Zama babe kungi jenariawa. Aza boba ma oga mazama babe ku. Zaba kungi jenariawa. Zaba kungi jenariawa. Ya zama babe kungi jenariawa. Aza boba ma oga mazama babe ku. Oh. Zaba kungi jenariawa. Osayete no vivo. Zaba kungi jenariawa. Papa,
Runda obasasa magi baloko. Obasasa na magi baloko. Ola wo eluwa mujamo. Oh, azamo pove kungi jenariaba. Azamo pove ola mazamo pove ku. Oh, Zama kungi yenariaba. awaso. Zama kungi yenariaba. Bakiabote oh. Bakiabote oh. Ariabote oh. Zama kungi yenariaba. Zama kungi yenariaba. Zama pove kungi jenariaba. Thank you very much. Zama pove kungi jenariaba to. Zama kungi yenariaba. Zama kungi yenariaba. Greetings, ladies and gentlemen. My name is Ace Black. I'm a film producer, film director, musical shooting, whatever concerning entertainment. If you want to do a marriage, you can call on us. We are there for you. And I'm the owner of Ace Black TV on YouTube. The reason why I came to do this interview today is that I came up with an idea, with a new platform, showcasing your talent. Because we have a lot of talent in those states, and they are being hidden because of no help, no support, no finance. We are the ones doing our things on our own. They are all indoor. So I came up with this idea, showcasing your talent for our people in diaspora, for them to know that we have a lot of talent in there, in those states. For them to know that we have raw talent. So I decided to come up with this new platform, showcase your talent. And I bring out people, some young artists to come and perform. And when they perform, I pay the instrumentalists, I pay the engineer who came to record the sound, so that you will hear good sound and feel the good music. And the issue is this. This platform involves money. And the issue involves money because whatever artists that came to perform, I pay the instrumentalists, I pay the engineer for the sound. Me alone cannot do this. That's why I'm calling the general public, lover of music, my Edo people, please, we need your support. We need your help. We need your promo. Because I know with this, Edo music is going far. Please, you cannot support financially. When you see the job, please, you can elsewhere share the job. We just started this thing in Benin now. From Benin, we can still go to Ishan. From Isan, we go to Auchi. Just like that. The platform is for Edo State artists. Please, you will see my account number on your screen. Please, nothing is too big, nothing is too small. Please support this project, support this platform. And if you want to do adverts, for your business, you want to do adverts in whatever you do, in your activities, like you want to do birthday, you want to do the advert, you want the artist to use you to sing on the platform, call on us. My number is on the screen. Call on us, write me on WhatsApp. Or you want to do marriage, you want them to talk about the event in the platform. We are there for you to do whatever you want us to do. We need support and we want you to be our sponsor. Please, as you do, we know God will richly. Emi ya be amane uwezi ye egbogo no keke na bari emi yoto be ne COVID-19 na ya be nu da mana na yoto. My brother, emi ya ga lo gogbe. Agodu omo. My dear brother. Ya we me ho ya we kube so ne ya. Ki usa we si iwani wa ke oga wa fere. Oho na mi we wori kuba idoba we wani. Eya. De manu we. Ana okuse. Iyan no anu igo iyan no. E boy na amana boss ese yen na ya do me si ga bi yan u nan
ìyá yọ pé COVID-19 ká rẹ̀ dùgbùnà tó kí ẹ̀yìn COVID-19 wọ́n mi èrè ọgọ̀. Ọ̀rọ̀ kí ẹ̀yìn mẹ̀mí à. Udana, ejene ejaba bona egbe, owa ma bu e, odiri ba gbe ku e. Aga bi ima jo nwe di bejene na. Me we mo de ba bona egbe. E pa de mo. Uwe coronavirus. Ide ya bu go. Ya wo ka wo. Okay o. Ibuja, e ka do pina bu be ma o maka. Ame wado. Ame da wa agbe be. Gbo mo ka be. Ese wo ka be. Amegbiya, ẹgbẹ́, amegbiya, idu, amegbiya, emezisa, amegbe náà lórí pọ̀sọ̀ ní mẹ́sẹ̀, èmi ti máa mú irọ́ mẹ́, ìyá gbogbo abẹ, ẹ̀yin ya tó tẹ̀ yìí, èmi ti máa mú irọ́ mẹ́ o, ìyá àgbọ̀ mọ́. Láre, gbé lọ́wọ́ akọ́fẹ́nu, gbé náà yìí mà ní kakọ́s, mà rí ọ̀, mà ní kakọ́s, ògbé àwọn èpè mi rò má ká mi mà. Gbogbo amẹ́ni máa kú ẹsẹ̀, dẹ́ta mi ní lẹ́wẹ̀, ọlọ́wọ́ kan, ọlẹ́gbẹ̀wẹ̀, àwọ̀ ànàgbànú, ọmọ kò gbú ẹsẹ̀ sẹ̀, ọ̀tẹ́ mi lọ́rùn kú ẹ̀kọ́ náà ká mi díẹ̀ nana mú kálọ́pì nà má mẹ́. Kókó sẹ̀, èèwọ̀ mẹ́sẹ̀ rẹ̀ rí ọ, ìyá. Wẹ̀ náà rí màá náà yẹ di campus women ní ìrẹ́wò náà, abẹ́yàwéwé ní ọ̀hẹ́rẹ́ta service yàtọ̀ kálọ́pì business náà wẹ̀ dó. Amẹ́yẹ pọ̀ wọn. Amẹ́yẹ pọ̀ wọn wọ̀. Ọ̀nà mọ́mẹ́ wà fi ẹ́. Iye to buye mu amese. Ya popo. Egbe na we ta lele o, adi we do. Ya waro. We na wa se wa ni. De ngwa lo yi. Ni kere no a, no kwa no a. Oyi mo pa na gbi wo na wa fi. Oje ke mo wa ri e, ugbo no pa odo. Na ye bo to ezi na tate. Boje. My country people from Edo State, from Nigeria and all over the world. The best place where they rent better canopy, where rain not go beat you if rain dey fall. Original one, and you know say original dey pass original. Na table dey look for, I been a drum. For your event planner or renters, we plan that your party for you. If this serve, if na 100, 200 people you want invite, they go serve the food. Home delivery, they do. Party delivery, they do. If na music you need, or renters get her. If na MC you need, or renters get her. Anything where you need, where you concern your party, or renters get her. No forget her more. Make una waka go on rental service. Wey dey number 21, second circular road before Sapele Road junction. Now there you go see am. E right hand there on rental service. Now the best canopy service be that one for Edo State, Nigeria. Make we dey go. Yajo. Pẹ̀lú ọlọ́mọ bá yẹ mi o. Èdè ayé o.